Spoštovane gospe in gospodje, dobrodošli na tradicionalnem 16. kolokviju o asfaltih, bitumnih in voziščih. Prvič letos smo v ime kolokvija uvrstili tudi vozišča, kajti vse delo, ki ga opravljamo zaradi vozišč. Iz vozišč odganjamo prah, po voziščih se vozimo, hodimo in kadar obnavljamo ceste in vozišča, jim vračamo energijo in vračamo življenje. Za vse kolege iz tujine prosim, da si nadenejo slušalke, da bojo lahko spremljali. For international guests, please take the phones that you can hear us, understand us. Dovolite mi, gospe in gospodje, da na začetku pozdravim vse predstavnike iz različnih področij, najprej naročnike, številni ste tukaj prisotni, projektante, gradbene izvajalce, pozdravljam inženiringe, vabljene študente in upokojene kolege. Seveda pa pozdravljam tudi številne predstavnike iz različnih držav, našteli smo 10 evropskih držav, kar preveč, da bi vsako posebej navajal. Seveda pozdravljam zveste člane in privržence ZAS-a, Združenja asfalterjev Slovenije in seveda sestrske organizacije iz ostalih držav. Najprej sosede iz Hrvaške, direktorja asfalterskega združenja Miroslava Kelarja, direktorja Češkega asfalterskega združenja Petra Svobodo, pa ga še nisem videl, žal, bi mogel biti tukaj. Pozdravljam generalnega sekretarja EAPE Egberga Buvinga in seveda predsednika Evropskega asfalterskega združenja, našega prijatelja Johna Cruzeja Larsena. Dobrodošli vsi na Bledu. Letos mineva 21 let, kar se trudimo in organiziramo ta kolokvij. Na začetku vsako leto, od 10. kolokvija naprej vsake 2 leti. V tem času se je veliko stvari spremenilo. Ena od teh, ki je ostala, je pa ta, da kolokvij pripravljamo skupaj z našim zvestim partnerjem, to je energetska družba Petrol. Veseljen čas mi je, da povabim Uroša Mesojetca, direktorja prodaje iz Petrola, da nam spregovori. Uroš, prosim. Spoštovani predsednik Združenja asfalterjev Slovenije, gospod Slovenko Henigman, spoštovane dame, cenjeni gospodi, lepo zimsko dobro jutro želim. Veliko veselje mi je, da vas lahko danes v imenu Slovenske energetske družbe Petrol nagovorim že na 16. kolokviju o asfaltih, bitumnih in voziščih. Idilično okolje Bleda tokrat gosti strokovnjaki iz Slovenije in tudi iz tujine, v Petrolu pa smo ponosni, da smo že tradicionalno del te zgodbe. Verjamem, da imamo vsi zbrani skupni namen in cilj odgovoriti na vprašanja prihodnosti in izzive stroke. Tiste stroke, ki povezujejo raznolike narode, pestre kulture in skrbi za naš razvoj. Med vožnjo le redko pomislimo, koliko raziskav, truda, razvoja in znanja je potrebno, da se brez težav dosežemo svoj potovalni cilj. Zato skrbite vi. Ker sam prihajam z gospodarstva, je prav, da se navežem tudi na pomen asfalterstva zanj. Prometni tokovi, transport in logistika imajo ključno vlogo pri razvoju našega gospodarstva. Strmimo k učinkovitim, trajnim in okolju prijaznim rešitvam. Prav slednje postajajo, tako kot področje energetike, kjer je Petrol že prisoten, vse pomembnejše. Z razvojem in spremembami v tehnologiji prihaja do sprememb v prometu. Stalna izobraževanja, kot je ta kolokvij, so danes ključna, da lahko sledimo omenjenim trendom. Uspešnost in končni rezultati našega dela so v celoti odvisni od nas, od naših skupnih interesov. Spoštovani, Slovenija gradi in povezuje, a najpomembnejše povezave so tiste med nami. Le te nam omogočajo nadaljnji razvoj.
Prav zato je družba Petrol tudi ponosen pokrovitelj in sopotnik Združenja asfalterjev Slovenije. Tudi v prihodnje bomo sodelovali, se aktivno vključevali v procese povezovanja posameznikov, skupin, podjetij in narodov. Namen tovrstnih kongresov ostaja izmenjava mnenj med najboljšimi strokovnjaki na tem področju. Pričakujem, da bo tudi letošnji kolokvij, že 16. po vrsti, dobrodošel smerokaz razvojne poti stroke in njene prihodnosti. Hvala za pozornost. The vision of the future directs the flow of life. Today, tomorrow, the day after tomorrow, and so on. How clear do we see it? How many dimensions? In the Petrol Group, we are well aware that we can help shape our future only if we have a clear vision of it today, so we can clearly see the paths of getting there and overcome every challenge that we might encounter on our journey there. Our vision is far-reaching, clearly oriented, and cohesive. As the largest energy company in Slovenia, Petrol is quite ambitious in its development activity, while primarily focusing on people at all levels. We see people who want to live in a smart and green city with vision, in the city with energy for life. Let's have a look at a few stories. Anna is an artist who is well connected with colleagues all around the world. She lives in a cozy and smart home that allows her multifunctionality and complete control. She wants to do more with less, with a minimum amount of energy and environmental footprint. Petrol is among the key players of technology transformation within society, which allows Anna and other citizens to enjoy all the benefits of digitalization of life. Everything is becoming readily available, easy to use, safe, and energy efficient. At all Petrol's digitalized intersections, you can find all services in one place. Matitz, a 9-year-old boy, dreams about being big and important. I believe his dreams will come true. His generation still does not perceive the fact that within the next 15 years, we are going to need 40% more water than we can provide unless significant changes are made in our production and consumption patterns. And we, the Petrol Group, are aware of that. Therefore, we constantly develop comprehensive solutions in the field of the supply and use of high-quality drinking water, supported by expert management tools. We provide cities with control of their infrastructure, optimization of their water supply, and development planning. We significantly contribute to reducing the costs of water distribution and to diminishing energy consumption and water losses. Elisabetta and Marcus run a multinational company that wishes to invest in Southeast Europe. They will choose the location for their new production facility, offering several hundred new jobs, depending on the development level of urban infrastructure there. And where can they find reliable, cost-effective, and eco-friendly energy supply? Where can they find the most advanced circular economy? Petrol is a partner for efficient production, supply, and distribution of energy in cities. We optimize and manage remote energy systems of cities. We supply cities with cleaner, eco-friendlier energy sources, and this also includes the construction of necessary infrastructure. We invest in power production coming from renewable energy sources, such as geothermal energy, wind power, solar power, and hydropower. Cities can make a step forward in public-private partnerships regarding their current development stage and might become preferred choice for potential investors. Yanis is a dynamic person, constantly on the move. He chooses transportation with cleaner fuel or with a lower carbon footprint. Smart and low-carbon mobility is essential in Petrol. For this reason, we invest in a network that provides greener motor fuels. Strategically, we build and manage the infrastructure for electromobility. Our digital outlets are becoming modern, user-friendly, accessible, and sustainable points of sale for the supply of green mobility.
In Petrol, we see an individual, and we also see a city as a whole. We see complex challenges faced by cities, so we develop comprehensive solutions for them. We know that challenges of transforming cities are not negligible. That is why we create our own competences, and even more, we ambitiously create the marketplace full of smart solutions for all services of a smart city, all in one place. Petrol is the home of sustainable energy of the future, and this makes us a partner of smart green cities. Branko Žiberna je direktor Gorenjske gradbene družbe, to je največjega podjetja v tem delu Slovenije. Ob tem je pa tudi predsednik Zbornice za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala pri Gospodarski zbornici Slovenije. Da je asfalt najpomembnejši material v njegovem podjetju, dokazuje s tem, da je pred letom ali dvemi njegovo podjetje nabavilo prvi asfaltni obrat v Sloveniji z vzporednim vročim bobnom za proizvodnjo recikliranega asfalta. In to je prvi tak obrat v Sloveniji in upam, da bojo sledili tudi ostali. Tako da veselim se Brane Žiberna, da nam spregovori. Prosim. Hvala lepa. Vse skupaj vas najprej lepo pozdravljam, da vas ne bom našteval, tako kot je Slovenko že uvodoma povedal, prav vse. Seveda me veseli, da vas lahko pozdravim v imenu Gospodarske zbornice za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije in pa seveda tudi v svojem imenu Gorenjske gradbene družbe. Predstavil je na nek način že Slovenko, za kar sem mu hvaležen. Jaz bi pa mogoče malo predstavil, čem je naša prihodnost. Kot veste, smo po letih krize, ki smo jih imeli tam v letu 8, 9, 10, 11, bom rekel, sledilo tudi zmanjšanje sredstev za vzdrževanje državnih cest. In ceste so pokazale v tem obdobju svoje rane, svoje slabosti in seveda v naslednjih letih se pripravlja pester program sanacije poškodovanih cest. Kot ste že slišali, naj bi v dobrih 5 letih, 6 letih namenili po 200 milijonov evrov za sanacijo teh vozišč. S tem bi prišli nekako, bom rekel, na tisto točko, kjer bi ceste lahko vzdrževali normalno. Seveda v tem obdobju nas čaka zahtevno delo, tako naročnike kot tudi izvajalce, izbiro pravih tehnologij, izbiro pravih materialov, izbrati, bom rekel, dejansko najbolj potrebne točke za zagotavljanje tudi varnosti na teh naših državnih cestah. Na nam pa je, da pravzaprav to tudi izvajalsko zagotovimo. Pri tem ne smemo pozabiti, bom rekel, tudi ekoloških problemov, ki jih imamo v Sloveniji. Moramo slediti trendom, bom rekel, za izboljšanje naših življenjskega okolja. Tako da sem prepričan pravzaprav, da bo ta zbor imel kar, bom rekel, zadosti dela tako po tehnološki kot ekološki plati, da pridemo do, bom rekel, po Petrolovom, do pametnih rešitev. Kar se pa nas gradbincev tiče, seveda pa tudi za naše boljše delo od oblasti pričakujemo, da pri Ministrstvu za gospodarstvo oblikuje direktorat za gradbeništvo. Po mojem prepričanju in po prepričanju Zbornice za gradbeništvo Slovenije bi to omogočilo boljše življenjske pogoje za gradbince v Sloveniji, predvsem pa bi tukaj lahko zagotavljali neko kontinuiteto v gradbeništvu, da ne bi prihajali do takšnih oscilacij, kot jih imamo sedaj. Zahvaljujem se vam za tole kratko poslušanje, pa obenem želim obilo plodnega dela v nadaljevanju. Hvala lepa. Najavljam naslednjega uvodničarja, to je gospod John Kruse Larsen, ki je, kot sem že omenil, predsednik Asfalterskega
Združenja Evropskega EAPE, kar pomeni, da je po činu mogoče najvišji asfalter. John Kruse Larsen je tudi direktor velikega danskega mednarodnega podjetja Pankas. Sam je zelo strasten motorist in Slovenijo pozna predvsem iz te strani z motorja. John, the floor is yours. Morning. When I was invited from Henningman to speak here, I was very happy due to that. This is a very important colloquium here in this area of Europe. And I'm speaking as the president of EAPA, the European Asphalt Pavement Association. And first of all, just a few words about myself, because people are always curious, a little curious. I'm born and live in Denmark. I'm 64 years old. I've been 38 years in Pankas, a mid-sized Danish construction company in the blacktop business. And I've been 27 years as CEO in Pankas. I'm a Master of Science, and I have been the Vice President in the EAPA from 14 to 16, and from 16 until next year, or maybe a little longer, I'm going to be the President of EAPA. And what is Pankas? We are actually a very old company. We was founded in 1939, and after the fall of the Berlin Wall, we moved to Eastern Germany and founded some companies there. And from that on, we moved to the countries you see there. And you have also the turnover and the number of employees. So you see now Denmark is becoming the smallest part of our company. Just to compare Slovenia and Denmark, we can say that Denmark is, in many factors, twice the size of Slovenia. We are in the area and the population, and in the amount of produced asphalt. Due to that, I know that you are up to nearly 2 million now, and we are 3.9. So it's nearly the same. And the Danish infrastructure, this picture is taken from the Great Belt Bridge between Zealand and Fyn, where we did the resurfacing of the pavement. And as you see, we have 74,000 kilometers of road, and they are round about 98% is paved with asphalt. We don't do any concrete in Denmark. There have been several trials, but they all failed. And so Denmark is only asphalt. And we don't have many roads who is covered with gravel. They are all covered with asphalt. And we have 38 hot mix plants, and we have 6 companies in Denmark. And now I come to the EAPA. It is so that EAPA is the European Association for Asphalt Producers and Contractors. And we have to be keen about what we are doing, due to that we have to be a common and trusted voice in Europe concerning asphalt pavement. And then if you look at the European road network, it consists of more than 5.5 million kilometers of roads, which 12% is covered with motorways. And today, 80 to 85% of all traffic is transported on roads. And 90% of the European road network is covered with asphalt. And
We have about 4,700 asphalt plants in Europe, and we produce about 300 million tons of asphalt. This is the production, and as you see, Europe also went down, as you went down here in Slovenia, but still it's getting upwards a little all over Europe. And you see this figures is from our leaflet, where you can see all the production sites. And you can see that Germany is the biggest producer of hot mix asphalt, and even Germany has been down. Even in Germany nowadays, they are producing as less in the whole Germany as we did in the old days in the Republic of Germany. So Germany is now moving upwards. But it has been a very big decrease also in Germany. And if you compare to US, you see they are doing about 350 million tons now. So US is still bigger than Europe concerning production of asphalt. And how do we run this organization? We are 14 members, state members, and we are 24 associate members. We have to have these associate members due to we have a common interest in promoting asphalt. So it's a common work together due to the asphalt. And I don't know if you have seen this, but you should take care of this leaflet on the IAPA website. We do about 2 or 3 times a year, or sometimes 4, 3. We do a newsletter. It's called a newsletter, but it's actually a summary of what happened the last 3 or 4 months in the IAPA. And if you look at the next page in this leaflet, you can see what's in it for this number. And you can see you can divide it into 3 parts. I have written lobby and events. That's what we do to promote asphalt. Asphalt on a broader space, asphalt in Brussels, and asphalt on the local countrysides. And it's about 40% of all our time is spent on lobbying asphalt in one or the other way. And then we split the rest in 2 parts. We have the SEN organization. You see that in Brussels, many rules are made about how we have to produce asphalt and how it should be made, and workers' health and safety and all those issues. And then we have all those committees to come up with some new ideas and to negotiate with Brussels about bitumen mixes and designs and workers' health and what to do. And then we have this on the rest is used in those working groups we have about machinery, workers' health and safety, and technical committees where all those new ideas come up. There's some pictures from from one of the last meetings in those committees. Then I have a picture where we visit the Parliament in Brussels, and I thought it was very fruitful to have this visit in Brussels, due to that the first sentence from the Parliament was, "What do you do here? You are not very sexy." And then we looked around. I think we are sexy, but they don't think we are sexy. They just think it's asphalt, and that's what you drive on. That's what it is. So we have to tell them
that asphalt is sexy, and I think it was a very good day this day. And we came up and we said to them, we can do CO2, we can make our part of the CO2 reduction. EAPA has, together with Europaper and FERL, made a paper where we said that if you maintenance your road, if you do the road with low rolling resistance, then you can contribute to the total CO2 reduction in the future. And the next item we come up with was that asphalt is actually the only building material or material altogether that live up to the standards in 2030, where we have to have 85% of reuse. Asphalt is the only product that can prove that it's been reused all the way through, so we are on the safe side in that matter. And all those items were very new to those guys. They might have heard them, but we told them that we are sexy. And and we have to take care of Brussels, not only due to the rules, also due to the investment. This picture is a picture of what Brussels decided in 2000, that Europe should come together with roads so that they could combine Europe. And I can't remember the figure, but it was very huge that Brussels spent on this building and of all those motorways. And the second part of the spending was in 2007 to 2013, and it was 8,000 billion euros for putting motorways in Europe. And round about 40% of them is not used by the time being. So Brussels is in many ways a very important factor for our industry. And my last comment on EAPA would be this asphalt advantages. And I've seen on the entrance there is some folders concerning this asphalt advantages. We created a common site where we try to name all the good advantages of asphalt. So if you have any idea, then you can look in and see, has it to do with sustainability or comfort or safety or economics, then you can find some solutions that in a discussion where you meet your clients. So this is also available on the EAPA website, and I think it is also in your language now. You see, Henning Mann is a very active guy, so he converted it also. It started in English, and then it's German, and in Turkish, and it's in Slovenian, and we try to get as many languages as we do. I don't think we'll do it in Danish because we are not as active as Henning Mann, despite that we are double the size. So that's what I would like to say from the European Asphalt Paving Association side. Thanks. Thank you, John, to make an overview what you do, what we do together in the EAPA. EAPA is a very active association, and we try to do our part also to be very active. And we try also here in Slovenia that we speak in as much as possible in Slovenian language, so that our voice is heard also from this part. So I will continue in Slovenian. I would like to say a few message to the auditorium. Kot prvo, mi vemo, oziroma opazili smo, da se nam je po tisti veliki krizi, ki jo je že Brane Žiberna prej omenil, 2010-2016, vemo, da so se investicije v cestno infrastrukturo ustavile, da praktično na državnih cestah ni bilo
skoraj da ne evra investicij in da je bila te posledice so bile hude. In to se seveda odraža tudi neposredno na sami proizvodnji asfalta. V letošnjem letu se ta proizvodnja ponovno dviga, ne bomo se približali tistim želenim 2 milijonim ton, se pravi toni po prebivalcu Slovenije, to je naš cilj in naša želja, bomo pa blizu 1,8 milijona ton v letošnjem letu. Vendar sedaj, ko se kažejo boljši časi, nikakor ne smemo pozabiti na to, kar se nam je v preteklosti dogajalo. Ta izjemno nihanje, ki smo ga imeli v zadnjem obdobju, je praktično uničilo slovenski gradbeni sektor in zdaj, ko se ponovno zadeva dviga v letu 2017 in tak trend bo tudi naslednjih nekaj let, je treba se zavedati, da po prehitri rasti, v katero se zdaj spet nagibajo zadeve, se ne sme zgoditi, da bi bila prehitra in prevelika rast in da bi potem sledil spet takšen padec. Zato smo predlagali v letu 2015 uvedbo tako imenovanega zlatega pravila vlaganj v prometno infrastrukturo, ki pomeni predvsem eno, pomeni enakomernost. Pomeni, da moramo zagotoviti stabilne vire in predvsem dolgoletnejše plane, ki presegajo eno politično strukturo, ki je 4 leta, se pravi vsaj 5-letni plan, ki je enakomeren. In seveda je treba tudi enakomerno razporediti sredstva, ne moramo 3-4 leta vlagati samo v železnice, potem samo v ceste, vemo, da so podjetja specializirana in enostavno takih šokov ne morejo prenesti. Mi smo namreč v nekem obdobju vlagali samo v železnice. Ne smemo vlagati samo v en segment, treba je enakomerno vlagati v različne segmente. Da bi bdeli nad tem zlatim pravilom, pa seveda predlagamo, da se skrb nad gradbeništvom skoncentrira pri enem ministrstvu, kajti zdaj imamo 5 ministrstev, ne bom jih našteval, ampak 5 ministrstev tako in drugače nekako skrbi za gradbeništvo, noben pa v pravem pomenu besede. Mi rabimo enega sogovornika, ki se bo za to panogo tudi angažiral, ki bo šel tudi kdaj v Žerjavco po kostanj. To potrebujemo in potrebujemo na tem ministrstvu tudi direktorat za gradbeništvo. Sedaj je pravi čas pred volitvami, da se to skomunicira tudi s politiko. V tem zadnjem letu, ko so se začele aktivnosti na gradbiščih, smo ugotovili tudi, da določene stvari ne znamo več delati. Pojavile so se neravnosti, pojavile so se problemi z slabim zlepljenostim, z proizvodnjo, kar naenkrat je bilo, bi rekel, kar veliko narobe. In nekateri so bili grozno presenečeni. Kako je pa zdaj kar vse narobe? Ja, poslušajte, treba je nenehno vzdrževati kondicijo. En športnik ne more, bom rekel, 3 mesece si vzeti pauzo, pri nas so bila to leta, potem iti pa polno pripravljen na 400 metrov šprintati. To ne gre. In zato je treba nenehno se izobraževati, komunicirati, sodelovati, brez tega ne gre. In naj se tisti, ki se zdaj grozno čudijo, nikar ne čudijo. Kondicije v firmah ni. Zato moram reči, da sem izjemno vesel, da smo včeraj na sestanku odbora podjetij in družb ZAS imeli v gostih oba tehnična direktorja, tako z Darsa kot Direkcije Republike Slovenije za ceste, da smo se pogovorili, da smo z naše strani predstavili, kaj nas žuli in tudi z njune strani sta povedala, kaj bi si želela. Te sestanke bi si želeli, bom rekel, imeti tudi v prihodnje in skratka zagotavljati, da bomo se več pogovarjali. Pogoji dela, v katerih branža deluje, so namreč vedno težji. Vedno težje je zagotavljati ljudi, imamo vedno težje klimatske pogoje, menda se ozračje segreva, menda imamo bistveno toplejše ozračje, ampak pogledajte, kdaj smo imeli nazadnje v novembru tak sneg, kot ga imamo zdaj že praktično drugi teden. Imamo sicer toplejše ozračje, vendar zelo veliko nihanj in veliko različnih prehodov, toplo, hladno in tako naprej. Skratka, imamo veliko ekstremov. Slovenija je tranzitna dežela. Moj predhodnik je pokazal TEN-T koridorje v Evropi, ki se pravi gre za tako imenovano strnjeno jedrno omrežje
In v Sloveniji se to kaže tako. V krizi nam je promet se umiril, ni padel, vendar na drugi strani se nam zdaj rast tovornega prometa dogaja z 3 do 4% deležem na leto. Se pravi, v nekaj letih bomo mi krizo z prometom pozabili, ker se promet veliko hitrejš dviga, kakor je pa to slučaj v BDP-ju, v bruto družbenem produktu. Skratka, imamo velike izzive in zato, da bi bili tem izzivom čim bolj kos, organiziramo takšna srečanja, kot je kolokvij o asfaltih in bitumnih. In na tem kolokviju nagovarjamo standardne teme, ki se iz leta v leto ne spreminjajo bistveno. Imamo 4 sekcije, na katerih se bomo pogovarjali, kot sem rekel, o standardnih temah, od vhodnih materialov, novih tehnologijah, inovacijah, govorili bomo o razvoju, o gospodarjenju z vozišči, obravnavamo tehnično regulativo, kakovost izvedbe in se pogovarjamo o voziščnih konstrukcijah. Vendar prav posebni poudarki, ki smo jih pa uvrstili na letošnji kolokvij, so pa naslednji 3. To so ugled gradbene panoge. Za kolege iz tujine v Sloveniji se je zgodila prava mala katastrofa. Od 30 podjetij, 30 največjih podjetij je v tej krizi propadlo 23 podjetij. To je pravzaprav nepredstavljivo, kaj se je zgodilo, zato seveda se moramo pogovarjati tudi o ugledu gradbene panoge, zato da bomo lahko dobili kadre, pa ne samo nižje izobražene, tudi inženirje. Čeprav je ta trenutek večja težava z manj, bom rekel, z srednjim kadrom, pa vendar težave imamo s kadri povsod, zato bomo se na tem kolokviju na okrogli mizi pogovarjali o ugledu panoge. Druga zadeva je, v krizi so bila dela oddajena z strašnimi popusti in žal nismo najdeli inštrumenta, kako bi naročniki zavrnili prevelike popuste. 30-40% popuste seveda ni sprejemljivo in zato je tudi panoga zdaj že 6 ali 7 let v rdečih številkah. Se pravi, potrebujemo javno naročanje, ki je povezano s kakovostjo in da se rešimo dumpinga. In pa tretja, najpomembnejša zadeva za celo gradbeno panogo, pa ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi in po svetu, je digitalizacija. Gradbeni sektor v Evropi, to so podatki Evropske komisije, je zrasel, kar se tiče produktivnosti v zadnjih 20 letih, samo za 1%. In enostavno je treba najti moderna orodja, imamo jih v digitalnih procesih, imamo jih v projektiranju po BIM-u, Building Information Modeling, skratka cel kup stvari je, da povežemo na eni strani mehanizacijo, da povežemo komunikacijo v eno platformo in da bo naše delo bolj učinkovito. In vemo, da se ostali sektori izjemno hitro spreminjajo in razvijajo in predstavljajte si, ko bodo čez naše ceste drveli samovozeča vozila, bojo morali biti vozne površine idealne. Ker kdo bo sicer kriv, da se je nekaj zgodilo? Se pravi, to je velik izziv, da bomo naredili vozne površine, ki bojo, da rečem, idealne, morda ne, ampak vsaj optimalne. In sedaj na koncu mi dovolite, da se zahvalim vsem, ki tako in drugače prispevate k temu prireditvi, ki jo organiziramo vsake 2 leti. Kot prvo bi se zahvalil vsem prizadevnim kolegom v ZAS-u in tudi v ostalih sestrskih organizacijah, od kjer prihajajo predavatelji. Mi imamo 31 predavanj v teh 2 dneh. Zahvalil bi se moderatorjem, udeležencem okroglih miz, uvodničarjem, prevajalcem, razstavljavcev, svojemu celotnemu organizacijskemu timu in končno vsem našim pokroviteljem. Take prireditve seveda brez teh firm ne bi bili v stanju zagotoviti in hvala vam, da podpirate to prireditev tudi z vašim prispevkom. In na koncu seveda vsem vam, udeležencem,
Jaz vam želim, da bo, poleg tega, da nam je sneg prinesel tudi nekaj mirnosti, si pa želim, bom rekel, ene take dinamične komunikacije, dinamične razprave, da bi se fajn imeli in da bi se čim več družili. Kolokvij pravzaprav mogoče vsaj toliko pomembno, kakor stroka je druženje. Da veš, kam poklicati, da rešuješ probleme na ta način. Skratka, jaz želim nam vsem ta 2 dni, da se imamo fajn in da se veselimo kolokvija, ki bo spet na sporedu čez 2 leti. Hvala in prijetno bivanje na Bledu.